okwenda kwanjira ombuhereza ombyemizano otaferwa program y'akadirisa buri rwa kashatu turi kwishaho ibyafayo by'abazani n'ebiri kubakwataho. Akadirisa nikakorwa ganda amazoba arwo kubanza no rwa katano kugashamwenda okwisa shamwenda necweka zihangwe aha TV West nehinda otaferwa omuntu yabanda ati bine madine taina tinenent nikareba ngo musimu nikaza kushaka tuwe ariko nire abati mutamwise omuzano gw'obunyamurungi ogwa Ankore Actors ati bwemba tinkwikirize kukogera toyogera ohurire TV West buri wa kashatu n'urwa kana shahi na zecho omuzano ogu niguba gurumu ebiri kwegesa biri kushemeza kandi bikakushashanura bizima. Ankore Actors nigwo muzano ogwo utashemerire kuba nofe. Nehinda program echiri munegenda omisho eyasisimuka webari wachiri nitwe umuhereza wawe ochine Jemi Mayebare kandi tuchine no mujenyi witu prosa yebare enyonsi yabona om studios turimo tugamba emuhondano erukurwa mu bururu kandi no kutwakwasa kujetantara nanyenda turebe of course twarebere emuhondaneji aha level yecaro nko nyumwe bazo twanture bayisinjiro hinabatatira karuru tubatira karuru ngwabo kwa baterina amasima kasheshe bajangwa karuru bakatini nkati nanyenda tubanze twagaruka omumakagitu harobwo kushanga nkasisa charity ko yatugambire family members barimo besimba against each other ushanga ishe no mutabani buri mwana yayesimba bunda position emwe hati twagenda omumakagitu aho kushanga maybe komushija na hagira ekibina kimwe cyo butegeki omukazi na hagira ekibina ekinde cyo butegeki kandi ukashanga haba mu MVU aho umuntu kabeno twaburachi iwe nko muntu omazira bwire bwinje mu politics kandi nko muntu uri kucira kumuriza abantu abakwabine bizubu omumakaga webare umtekanisa program nchira nakugambire abantu omitwe yitu we have this negative thinking twinetekatekambi kubagamba politics ninga lero kitu abakazi kuba kurengoriye politician bafite ko mukike kindi ugendeme uyumu yahi batarikana uko describing ogunashwe mushija ki ogunaja so hataho bambe ndebangu society yiturumu tuchurukubi kandi koko wacenga waja mutuka change politics nicho kurezirwa turwanisha wawe konka kurintumanya uburungi bwa politics kurintu funo watu definingira politics tukafuno watu egesa bataka tutira mukaruru kwiza campaigning amanya mu mpente beginiza kuba korreke naki bakabanza batu definingira concept ya politics bakatugambira omurumo gwazo na neso kweta kubasa kubaho ne cyango kuchita kubasa kubaho omuntu kwata kubasa kubaho life cannot sustain without politics nikwe nakugamba it's hard life to sustain without politics, without sex, without food. Are you getting? Kwa kati nore kwa kwiza ato waza gamba nka sex hata abantu mbagireba nke kintu cyo kwemurana nke kintu ekibi wahura habura abantu abaragaye bakadefininga sex in that good mwene bakajore ko murumo gwayo nachi hatu tuchikaho shanga abantu bagiza mubi hamwe bitazireki bizo politics konka twamangu politics nugwo muringo politics nzo zikushapinga our lives wahura politics in those politics are the ones that shape our families, our communities, our countries, the content, and so on. Ne shaping what
politics tuzigarra omumaka koza obutaba mukobwona mburgankahi omumaka tube tutari omukaro runyo haza icyo kugira ngo omwana yasimbanishe oba naki what's wrong with it tokukireba mu buzibu bwona kine hicho kwizira tine chikuzira chi twantu ma politics ekikumanyisa unokurondo bwebembeze cyachikurumu hati ninkoko nakubuza kore washemire by'amahurre mbwene wanya hatagira ndizo warga akashemire by'amahurre bino kurga bakaga korize on vision group kuronde by'amahurre wash omurimo by'amahurre utashanga ya application yanyoko ninge yo munyabuzare wawe are you getting that is the nkwachi kugira ati ati kizo bariyanyo mwazara ube no shanga nkitwa bakazi tutatera karura boko mushija yakuja ati mbwene ukudageze nkakushanga ho yemerire hari ya kasha habwo butamanya wabura I don't blame my people I blame the people who are in government wachenga ejo confusion yitukushanga umbantu naki government obwebembezo buruho nico bazireki batwire hati ejo kurebera twaturiyomuka umukazi nyina nimpuranye mu bwebembezi no mushijo ni mu bwebembezi tubanza twacikirizanaho turiyo tuzomukaruka LC1 nyoka nimpuranye ndanye bembe muzameza mucikirizanaho aha bwacu ndo yebembere aha bwacu ndo yebembere you mukiriyo komuka konka shagwa cyota kunde kanka baninye na esimba aha ntebejo akakutura esimbe babiri ntuza kubagana ki obururu then kararo hondi zo twesimbiro that means ito agwamza kutwarwa umuntu omwe twabubagana haturetero riyo wa twesimbiro yatusinga echo tugendereye twena nkomuka habare cyagira ki ecaba konka shi kari yezinde ntebe hari LC2 LC3 hati omuri twe no hoyi no bukugu no hoyi ne qualifications ezakubasa kuya LC1 zikakutwara LC2 LC are you getting hatu mukimara kwikiriza mushija ajatkanye simbe no mukaza akanyere ki mukizaho mwaremangana uje tiza tugenda mukishayi abantu bagereki basharemu nko kumwakweshanga hapano mwena mwareta qualification zanyu murondo murumogu muri habantu rukumi naki pano niyera agireki niyera sharemu so twaza tutyo mu politics nesi yitukuri yatunguke kashimanya hati twaza kweshimba politics ezizina nakugambi ezirimo kushubura ezirum personal interests wacha at politics zibiro mushubura twarga hakigendererwa wahura nukakataba nkaka kugira cyako kwizo mu maga okiboriya nkanyo mwaze kutubeta ryo mukaruka rero siwana kaina ni structures omushija hagiro wamwe besimbire nkabashatu hagiro wamweta ati mbwe nindebo inamana mu cyaromu wagamba no basa kuba influencer wanje amuhaye kikumi atutora omukazi ayetwandizo opponent ati ndebere kayanyu murumwe muramu mwene wambe agent akarunka kugira ki nkaza kubana ni wotore cyabiri umushija izane kikuma ari kurugo wa opponent wa candidate no mukaza izane cyabiri akurugo wa candidate entebeji hatibe shango muka hatuba kikomuka no hagiro umukaza ati nyoka nimpagira nanko umushija ati nimpagira nanko hatu mukazi no mama kazi ntugambe we are too emotional tugambisa mani mingi ejo kuba wakundo yendo chikunde wholesome ogende no mbiri gona we no gende hatu umushija aza yapuma hatu umushija na wagaruka bishika ninyisheka orumuko kaninye nkwine obushoborozi obano wendo bato kwikiriza kehe simbire prose na charity umushija arire za charity oyi no supporting oha charity ayoge abwa chikari yakasente kandi ori bakwira muri mo influencer ari hakasente then wakoze sana buri obushoborozi nkisheka are you getting kurubatira ki obwaye bwo mukazi no mukazi ajya ati bituka meda yiturumu Museveni ka turiya bakazi ba Museveni kaya twira obugabe are you getting ni nkore ki kugira ki ecyo oyishwa bwayo najya ni nkore ki kwenda takwenda kurikiriza omushija aine mitwaro 20 abiri kandi bona buri omwagisherekere mutahiwe hati na wazimbira mutwaro 20 mbwene oboyango boyikiriza yo nite ko kwagira nanka omushija atkatshano gishohore I get it. Hata bari yunu barwana twaraga karum politics ezo politics ziriyo zigira ki haka kuturiyo politics zo koronda bebembeze mukasitamira hameze konko resero yito kweri prose na charity no wo kureba omushija leta issues reasons akamana numa prose na charity nabacyaro omushija jata atuno manya candidate charity nyo chimkundiye neki na nondi anomanya candidate prose chimkundiye neki
mbwende mukashara mu mukajare ecyakubasa mukarga cyo kushubura kiriyo kibabetira harubazu ecyakasente nacyo hato mukajya ntwenda kujuna ki ecyanga kitu then ekindi mukaragaruka mukajya novunaniriza bwankeka abo kwamanyo mwatandikwe muhonda nukahi obwo mushija yagamba ukabura kumwikiriza hato wakwereka nyoni nyisheka mweni iroko nanka kushwere. Are you getting obuturigiro mukaruhi nabo kwangana kashima hina babacera batagamberizo yes iroko nakagira kikore byawe abo kuyotora no wande ma iroko mbwenu. Are you getting hata muchiza politics manya nimbi maniki politics zabanka himbi abantu abazirumu nibo bazikozirembe nibo babi politics timbi wawe aka politics nzo twihamo bwebembezi politics twafuna bebembezi nibo buhereza ombuhereza abaratebekana sense hati na nyenchakare so hati politics kusqueeza mwabura kuzibanza omuka ninga nko mukazi wenda kwesimba nka hantebe hati ekina gambito abakazi tukiriyo mu society egumire tukiriyo mu mberambi okirgana wenda kwesimba omushija akuteka ate akora abe MP ona nimba ninchikubasa atwara ashare mu kwesimba orabereyo abantu amakaga fire wahura mbare basigize bitini sasigize ndumukana kandi naka konka makati gakizire ki tegaciro kora atumushiza cyumuzamo ono karazo parliament itiyaza kwana ba MPs echo kurebera nyondi nka head ticha ndinka ticha wa secondary ono guntuza ko bantu gira ki ntuzwananga nkahe neke nakugamba politics ziturumu ezo kwera bisa ezo kushubura hato mukazi nawe achika kuri ayebweka ayebwa kumanyangweka ahashire neke yagira ki eyamwisyaho kandi amanyangu politics zone zarimo buryo mu parliament burengo rwono rworoho ezo politics oyino kuza applying aho kutandikira. Are you getting ogwebembezi mbutandikira hariwe obanza wayoyeka abantu ngoryo mwebembezi then ekikurumu obancho watwarankahi aheru omubantu kora abure MP ogiro mu parliament munokikira abakazi ba district yisingiro yona kokore mirwo kukikireka yawe. Are you getting kunojangu wazo politics ezo gwebembezi no moto naza kukikira nk'abakazi ba district aharengo rwa Uganda mako ku parliament okikira abakazi ba Uganda yona na uno mwe bakike baza habukiko bwa Africa International whatever ocherebo mu rengoro hatojiroti obwo gwebembezi nabugaro mukayanje. Are you getting undembasize kuombeka isingiro district inkombeka echo kurebera onyonko muntu undu abantu bindi kukunda. I love Nabanja prime minister ni mukunda Nabanja omumbere iturumu ombwebembeze obuturumu okubugumire konko kokure no mukazo okwenda azo mu bantu nicho bwembeze kikugira ki next thing sachaine nachi oreba nguna yenda zenkahi hati Nabanja wakumukuratira she has a good family. So process echo kugezo kumanyisa omuntu katujengo bunda makaganje tegaterire ubunike byamakoko kubimanya twineme muhondano tinkaruga yonke bembera j'abantu kasho go muhondano guwasi ogwiho mu maka nugora atware nkahi ombana deka bujiro tumanya nanyi no woti ogwebembezi bwa butakurumu. Are you getting ahora nicho nakugira ngo tutwine bwebembezi tutwine moyo tutwine omutima gobwe nicho politics zitu tuziri mu bwebembezi politics zitu nezo kushubura politics zitu nezo kwangana politics zitu va ompitewo wawe nani chugamba honarebo Nabanja aho ndizo mukazi wunkukunda Miriam Matembe ito tukaza kukura twashanga ba Miriam Matembe baruba ba modo bitu bakutwesimirizana but kwema ndukukura na hata injeri mu politics tika hura hoga riko dimbi ya Miriam Matembe mukayeye so that means Miriam Matembe politics eza kureta heru nizayi nomuka yana jati mureke turwane so bushumankuzi mureko mukazi abawe argo mu kiyungu omukazi ashome kandi karebaga Miriam Matembe na hagira babakazi bakifuba reka yokoze sekifuba reka manyogire ki. Are you getting cause no byabera ryo mbwebembezi akatine ki no byabarga yakagamba amatoka bati Miriam Matembe uko mukazi kayaba karakaje koko koreba ngo muruwe harumuki harimo bwebembezi and hat politics eziturumu ebyo bitwiremo omukazi no kakurga ati nyenda kwesimba rgechifu
agambira omushaija atoba noenda atoba tukwikira oyijuka naye afunde naba influencers bamwesera mu NRM ompatizi mukaprose kantu rero no basa kugamba bamweta Satan party political party reka tukwemwa akasente oyijuka akasente kubakwa n'omushaija atakukamanya hika kugira ki tuwabanza garuko muka oteje decision inaza kutaking kambanze nakigarro muka njira byo mbana no mushiija are you getting then omushiija nabana kuturikirizaneho ngaruko mpate ko kandi bakweta ebintu mperezaho nkahi dire werameza okizagaruko muka mahato yujuke kinde nazo mpate banyi influencing amatu akwa miliyoni 5 hariho motoka mawahindura status mwene warwo murengo ruri hatwa kuzagaruka kuri umushiija kureba mushobera oizori side B oriyo hati nawo mushija ndakoze sobushoborozi bweye ndiyo mushija wano ende kogira ki ogenda ogishohore ati no warebere sentore muno basa kanshi orgaha muramwa orgaha cyo bwebembezi egipate kera nenyetero muramwa kumwe n'umunyetero bwebembezi abwacu mutakumpereza chance yo garko ahinkuruga nango manza no wayebuza na hari banywani bawe oyebuza nabantu hacyaro oyebuza nabantu abotwire nabo kandi yo ninzo muryeki nkize muningangira ki konka ko gambira ko muntu atitawatire mu politics akonka process tugenda okarya atoreba nk'abantu tugenda okarya bakwetera sente tuje hatobareba ruri okurya nico kikuru I get it cause ni manyo nabo mwebembezi nanye nindiramu n'abantu abanyetorire bagira ki bariramu n'abatakabireho naba generation ezikwizanye cyakare nabo bagira ki konko muntu ogwebembezi mfunira muwa eshaheza hatogwa n'ugwo muhondano ogutkureba nkahi on politics ando butukugurebayo abantu tiko bacwera rubanza abo kwa abantu abaryo mbwebembeze eshaheza abakubene batwihira yekisane cyo gwebembezi bangire bo baturetere kishane kindi baturetera amazina gandi are you getting then abantu abo kucenga politics naki hatubo bazarubasho wahura bazarubasho abo ka politics zazamu obushubuzi zazamu hatred zazamu endwano zazamu kwitana hati bari abo bagira ki then bari abatine vision yono mbwebembezi are you getting baba no biza kugira ki twebembera are you getting hati mwa mukibareka bari aba mafia bari aba yayi naki biza bacwam ekibacwam cha affecting society cha affecting community cha affecting ihanga ryona cha affecting Africa yona shanga tutwachine maka na community ya hermentaro abantu bacigamba hamwe banga yijire nabebembeza bityo batatu ninyebuza entaro ngo nanka yahagira nanka yahagira no mechi kurete entaro kutukuzo mu kuhagira hat politics zitu harimo kwitana harimo okubiherana wacenga ati oshanga no bwera no abakwanyo nanye simbe na nanka nyuko bunenye simbe kanye simbe antebe nabashije nyisimbe na minister rwamira nyoka ngambira abantu twesimbire agente tukatuje simbira abantu mushanje are you getting so nyoniza akakugambira kindi kwenda akakarurunka kushoborora oine right yawe yo kujya process wagamba kankwa karuru konka nakabe yargira hayagamba kanka hereze nanka konka no izo shabo umuntu akaruru wasigaho ki ecu wasigaho nyencha karoni izo kandidate achize yabura kusigaho kwingana ne cyawe iworigero nyomwazo hati himukenta wahura himukaki and these politicians mafias abantu abatwebimbiro in politics hati they are not politicians, they are not leaders, they are mafias, they are seeking their whatever their riches and what hati bano bakutureta mwejo hatred bakatureta mwo bwangani bakatureta mwo bwo bucyayi ngutubere kuronda abebembeza bazireki abari otuzo maka ushange entaro zirinkahi ziriyo maka uziyoma hati mucuzo maka arahama kaginkwesimira mu mutinka agagamba noza yo shanga bari mu kibina cya NRM ushanga bari mu kibina cya FD so byabere kinamani ushanga harumwa ba DP kandi abantu bakugira ki kuba kuturabe turyomuka nyoke hizire DP nareba ideologies za DP nizo kugenderamo hariyo bari abandi abo abari umurayini ya Besige Dr. Besige wo politics zene za defiance hariyo bari abamugisha mu structures
nyo kinda ben yo mukazi nyo process defiance yo murinye tinguza kugiteko umushije umushije na wine rights zo kujya kampa gire muntu abo general muntu abo kubaine politics za structures nanye nyino bwaye bwo kujya kampa gire Dr. Kiza Besije abo kubaine politics we can't be the same konka otinkureba ayitwiza tukarwanira ngo wahagira general muntu nyo na hagira Dr. Besije uriya yahagira NRM president Museveni tikura hitwizira ngugire ki turatandikire process ayebare kandi tucira umuntu gamba abinte bukwatene n'imhondano rukuretwa karuru makagitu omu communities zitu nco kiganire kiturumu netuganiraho then nimbisa ngo noza kubana wasa kutera amasimu gitu konko bwa hati katuzompa muno kacentuza kuba tugaruka kandi sime yo kuteraho note 2 note 9 anana mwenda no basa kutera simu ugambe nitwe otugambire okwe biri bita emhondano yo maka irujuro mu karuru biri bita ground okwe tuza kushemera twamara kutunga amasimu gani konko bwa hati katuzompa muno kace turi umuntu garaka. Welcome to Cafe Kandra, your 24-hour haven for delicious delights. Craving something savory? Try our mouth-watering chicken and freshly made pizzas, perfect for any time of day. Need a quick bite? Our juicy burgers will hit the spot. Cool down with our refreshing smoothies and creamy milkshakes, made just for you. And of course, don't forget our expertly brewed coffee, crafted to perfection. At Cafe Kandra, we are here to serve you with a smile. Cafe Kandra, great chicken, great coffee, great service. Visit us today at Tusu Rebikona Mbarara. For delivery, please call 0393 100 234. Cafe Kandra, creating extraordinary occasions. Omubare gw'abantu abarukwata oburwaire bwa mpox mu ihanga gweyongere kandi abantu bamwe nibagamba kuba bafire oburwaire bwa mpox n'obujanjara buti okwikandira kimwe n'omuntu owayerekire omanyiso n'obubonero bw'oburwaire bwa mpox nkorohererwa ha mubiri okwata ha bintu ebirikozi bw'omurwaire ninga amaizi agakorwa mu mubiri gwe obu nibwo bumanyiso n'obubonero bwa mpox okuhemba omuriro orohererwa ha mubiri okwamani omagara gona na n'okuzimba enturugunyu okuntu korukubasa kwerinda oburwaire bwa mpox yetantara okwikanira kimwe omubiri ahagundi n'omuntu okebeirwe kikahambwa kuba ino oburwaire bwa mpox yetantara ebintu byona ebikozesebwa omurwaire oyina obubonero bwa mpox guma naaba mu ngaro orukozesa sabuni n'amaizi ninga kuguma n'okozesa sanitizer tunga omubazi okutsirika oburwaire bwa mpox waba ori aharitezo gwokubukwatu kuwakureba ninga katekateka ng'omuntu ayina oburwaire bwa mpox tera ha namba etari yokushashurira sente not manana not emwe not mukaga ningo tsindike message yabusha aha mukutugwa your report ahari 85 not obutumwa obu nabukureterwa Ministry y'Amagara n'abakwatanisa n'ibindi bitongore. Shemi Events hamwe na Grand Promotions nibakuretera Ankore Culture Festival Season 2 hariya Ntungamo Chamate Stadium ebyo byokwezi 17 ukwa gatanu 2025 okutaha omutwaro gumwe gwonka kandi VIP mtwarebi ijotere ndongo ya Eddie Kenzo, Fix for Micah, Ready Pazo, Winnie Daddy, Meditex Americana, Ready Diana, Megaton, Nabararam Foforo endongo tujikubatiro na misana Bouncing Castles, Evyasubo, Face Painting Savannah, Sakasi Yamawe Ogunomro 17th May Ntungamo Chamate Stadium Ankore Culture Carnival Season 2 Murete byane bitekanange nyana ebyanywa mate ebinyira bana biri sponsored na Timu Bakery Aquafina Pepsi Cola Kazero Kumbucha Starbucks Shemi Products Highlight Electronics Belaga Fresh Vibes Bola Enjoyments. Alcohol is not for sale to persons under 18. Please drink responsibly.
Whamma-lang-a-ding-dong and zippity-doo. We've stacked up your faves and we're waiting for you. Z-Bobba-Dee-Bob, Kalamazoo. All the shows, all the fun. We've got loads. Yes, we do. It's my favorite. So, zip zappa zoom zong and a boom rocker pow. Stay connected and join us. The fun starts right now. Your faves and your fancies. Every I Wanna See. They're all yours for the taking. Here on DSTV. Niko kule pata nugurese na sharamwe babiri bashatu manager wa Kamusime Sacco Limited yagumu yao yaeza mtaiwe ko kama manager wa Radio West na utayangu sisi yatambra sisi na shababira batazo yakutuma ayiguru omwikagwa wabu abantu barubirisi Bushenyi Rutoto Nyakasharu habona Kasese Mutaferwa okwerebera muzano gwo mukago hagati y'abakozi ba Kamusime Sacco Limited hamwe n'abareza ba Radio West na TV West ogurabiri kumye koza kwa katano omwakogu omushayi ecyande cyerubirizi mwizo mbwingi mwerebera abareza ba Radio West na TV West okuba kuchanga kapira akaba pro Mothers of Africa. Mama, will I ever be the best daughter in Uganda? Well, you've got to be like a geisha bar. Staying strong and go on so far. Never give up till you reach your goal. Okay, Mama. I'll be strong and go so far. Lasting long like this geisha bar. Strong and last long. Like geisha. Hallelujah! Here's reason. This Easter, enjoy more rewards and care from StarTimes. Simply pay monthly subscription for the next bouquet and enjoy an upgrade to the next higher bouquet. For classic and super bouquet customers, subscribe for a month and enjoy 5 days extra. Extra entertaining and educative kids channels. And now it's time to extra new series on Makula TV and Gangs of Manila on the Novella E+. Reality TV dating show Hello Mr. Right Season 2. How old are you? A thrilling title race in StarTimes UPL and La Liga. For more information, please call customer care on Airtel line 0200 117 700 or MTN line 0317 117 700. StarTimes Easter. Care beyond entertainment. Program chiri sisimuka tuchino mjenyu witu prose ayebare nyonsi yabona kandi tuchira umuntu gamba aha bukwatirine nana emihondano eri kuretwa ubururu omumakagitu kana wasakutera simzitu noti biri noti chenda anana mwenda kora tutere ntukushaba ochendeza volume ya TV yawe ningasho yire hari na TV kugira tubase kurizingana je prose hati twaza kumara tuta eje muhondano eyitwe no makagitu eresureho obururu we baramutekanisa wa program abanya-Uganda bareba TV West nyenda tubanze twamanya politics ezwini hati politics ezwini ego sewa bana Brian Chargabraya na tera New York Saruni omuri butakaskarejeya kuno mu district ya Ntungamo nkabire ni abanya-Uganda akaruru kareka kuturetera umuhondano abo kuba akaruru kakwamu bari aho tkubantu guhanira abo tkubantu itanira kuba kweza bagarukana bajya hamwe bastama hamwe hati umukazo wa umubinga kaya ugitoroka mu wabo cy'umukazi ibyo wawe suga byacyocerera kandi uriya sugara nekaye kabire ni shabangwa karuru kataka twondanisa
nambwe n'akaruruka LC1 kuno muri ntungamu kagenzereje nambwe nitwa according to tumefine fasterede uzuma akaruruka kagenzereje kandi kabira ko buteka Brian Cyaruga Buraya nyiri yo kasaruni umuruta kasikareje yantungamo. Alright, webare umunyantungamo. Yaje ngo tureke kurwana itarakumanya. And that is a good message. Abanya-Uganda nimbihira icishana iki. Politics ezitwine hati. Na okunatandika program waje tutukuma difference rya politics na nobwebembezi. Tukumanya politics ekizikumanya. Hati hakaruru na politics. Wachenga abebembezi nutubiha politics. Twamara kutereza politics. Ntuza kufuna bebembeza abazireki. Konka abo kugira ngo tukaterereze politics twaza umukurunda karuru. Nicyo kureba tutaka arhem honda neji kandi nicyo kure nabembezi batine kibazireki. Kibakoreza. So abanya-Uganda nyenda tuyikirizane. Politics ziriho hate ziriyo nizanwe birebi. Ni politics zentaro zo kwitana na politics zo bushuma. Are you getting? Turiyo politics zentaro abo kuchimana mukimanya. Turiyo politics zentaro, politics zo bushuma, politics zo kwangana, politics zo kwiba. Nizo politics ezitwine hati. Hati nanyengira ngo banza wamanya otakarigire muka yawe kuzo politics eziziriho hati. Hello? Yasiziwe. Uriro tasebo. Ndakoronje mwebare programu. Mbwebare kusima. Ogona Ambrose change oga echeres chentunguka kurugomo rwobare mu district ya Ntungamo. Kandi ngenda kubahamuza politics ezi no mu mugamba muramwogu abantu bengi tebinde kigendererwa kumanya yaba nuko esimbo mu kibina kushango mutatine information yone kwatagine no bwebembezo bwa munare kabamu abantu bengi nibija kwigendererwa kugira ngo eza manye kanze mukora izina kanze mu mbase kugereke na yerekana nyabo kubanye n'akasente konka amherwe byo byono shanga ngo nabebembeza abo turi kuronda ubuma matini bakutwara. So nyenda kuhamya abantu bona n'abama abantu binamaka there is life after politics. Nutuja kuzanwa umukatizo ni konka kamara kwaho mabone twitaga kurana kumwe. Abantu bengi nibego kigendererwa cyo oshango n'umfanfe ekano kufa no kona amherwa byo natarimo kwikireza namushija no mukazi kandi umwama kagashenye kagatyo nokabere nintisha no turabe mpagera abantu beitu batar bamwe na bamwe konki wo mukazi genda mpora abo kubo mu biro bwinji politics zetabirwe mu bakazi munonga cyongero kuretero bondo zayengero kusisikara washanga umukazi muze muhuro yo kutambura mukaruru kutambura gashanyi na shayitanu gwecuro obondo tamanyire gweka kadishanga ne yabaro hatawa mumama zo kucyapingane bene cyakandi haroko kushanga abahagize bakwerekana inka ngo binamani mingi okusinga nava kwagera abantu noborekana amani mamangu ibawananka wenga na fera nanka obundu nobwo kandi deto ukwecitira wowe nkamwe nawe takubasa ko yemererera mwene twetegereze kugira ngo twebembirwe baha ningitwe twebembire baha direction ikintu ni kiho mu society abo kuba tugeza kufika ho musinde gwanyense yitu kandi na nyense y'abana bitu utakuranze hare harhora ifu after politics. We bari munonga umunyarubare ahabwente kateka ejo ya Jambo Days life after politics. Yeah. Ati abanya-Uganda ariho ekitukubantu enda kutangazaho konko umuntu abaye ne cyakwe ecyakumanya abantu cyo yagira ki nabagira ngo politics nizo zikushapinga ki life y'umuntu. Politics okuzira nuko aragira ki nuko arashome nuko araguze nuko arashubure politics zo shapinga ki so tutakagire mu politics
tubanze tware politics ezikuzamu zitebekanisiibwe zita bayiga mutakargireyo kuhagira abanyayuganda imbaterera umuranga mureteho ihuriro kugira ngo imwe abo kutwenda mu obwebembezi konka katutakaterize hayitwiha katakaterize bya politics. Are you getting? Akana bwe twajya ngo tuzirigeho tuzirekere bariya abo kwenda kushubura tuzirekere bariya abo kuba sentaro ihanga riyo ndiyongera kugira ki okusiskana konka politics ezuriho hati otakarigire muka yawe kuza participate ngo bano kutera ko bano kwesimba banza wamanya washohoroto muka yawe ko oboryo mukazo yesimbe noza kwesimba oba MP omare myaka 5 mu parliament akaruro ekisange kikwiza kakusinge. You have to go back to your family. So warigire yo kubi noza garuka abanyayigana arakarura kuturumu numukamanya naka vawo mpiteho no kwita no kujaki nubaza ma politics turumu wareba umukazi n'umushije mutakwikirizana muka. I advise you don't participate in politics because politics is twine hat nibaza kurabira umukazi wawe okukwakato nibaza kurabira umushija wawe aho kandi bamanga umurigiro mukamutakugira ki mutakwataga ni decision yawe kanko umushija ekitu kihemanya noho kukira noho kujaki abo kwarufune yitu twene ware mwarugo muka mutine decision emwe abantu beka mukacwa mu mukazi wakora abiwaza kwesi baba MP ekayona ya esimbabwa MP gendero mu kitini secho omukazi na wagendero muki amayengo no bwari mu MP no bwari MP arakampara system amayengo ashitamire muniba asitamire muneka yeye Kwese nindebe shahazi tuzawayo obugambo bwa muheru ecwa kweno habura abanyayuganda hombe kwatine no kutera karuru hamwe no kuronda bebembezi babo abanyayuganda hur hat message yinyine by the way ihanga ryiturika kirarire ngo kutera karuru. I get my point. Ahabwo kuba abantu bakumaka karuru kikakugira ki ekikakumanisa ahabwo kuba tukaterereze ebyo butegeki bwitu tukaterereze politics zitu. Are you getting? So nicho ngambira abanyayiga be careful akakaru season yakaru yitwatandika be careful. Be what careful akatuyo mukaruko kushubura tuyo mukaruru ko rutaro tuyo mukaru kavawo mpiteho tuyo mukaruru akatine mu bwebembezi. So wano manyangu no kundeka yawe wano manyangu ekayawe ne kukira MP ekayawe ne akana MP no gora murondo mu mbereje yiturumu tine cyara kuyambe nawo nakuza kuriya kuza kugira ki kuza kushubura. So otakagire politics zo kushubura zentaro banza watereze kayawe mwazo mukamuka hazana hakintu mukanga kwikirizana nyoni advising abakazi kirike mwiwe kireke umushiya byatote simba okagezo kumore kenshonga yo kwesimba naki waratabicenga you withdraw kirije niwo mushija warete nshonga yo mukoka joti nyenda kwesimba mukazi waratacanga waratacikiriza giraki kumarazo mbyo kwagira mwaja nakani impagira kandi etogu ni impagirogo mwareba mutikizana mutabicenga. I advise yabo burungi bweka yanyu mubirjo akana muzakwendera muhagire dene kayanyu ziraki awukana aba muri yo n'umuronda karura kuturumu tine kikaraba yambe garkenyima kwiza kushepinga ki ekaya awukatu yo politics data politics va wompitewo kwitana naki webare mnonga prose ayebare ntubatsa gamba tugambe abukwatene nemuhondano erimune ijo makagitu erukuraba omukaruru biti ngo kuyagamba tweje gambo makagitu tucenga bwacu tutera karuru tucenge ibintu byona ebikwatirine na politics tukarengaho abosha habitu nimbisa mtakafera haukunywa akokunywa kitu wakasting energy drink akabwariza mamani kandi wone muno planning akora shopping yona na wasakujo muri mbara yeso mchujungu to the supermarket nchochoga kamchawo utunge ibintu byone byo kwenda omwanya gumwe program ya sisimka ekirumune gendo misho webane mnonga prosta yebare kwija ukatutangaza abinte bukwatine na politics ezo mwihanga kana kutwa kubasa kurinda emuhondano yo maka kandi rukurabira omukaruru konko bwa hati katuza mukamuro kace turumutu garika na mzee bisisi no arakutushemeza kusyashaha ishatu zakasheshe mutakarugaho.
akashanshareke kamuzeyi ibisinsi none kakwishibwaho icyenda ngo nywe kabiriti wamara kunywa kabiriti nuhurira waba kurungi amagara gona waba kabiriti